wenshe wena bungane mshashana kwathu kongreso ra xikhova ni ku dendro with the best makamu right aleka GL Production loko mcinisa sukula ya mhlana message sho efambeni yo le nyanga le yo leyo nyanga yo leyo nyanga yo leyo nyanga yo leyo nyanga shole sho xikwembu xa hlekisa yo leyo nyanga shole sho xikwembu xa hlekisa yo leyo nyanga aloko ku huma ndlos no lamuni nyeka viora aloko ku huma ndlos no lamuni nyeka piani aloko ku huma ndlos no lamuni nyeka amaiki lela kuba kombanya mufana kama kamo no la kuba kombanya mufana ke what neko fame chacha akushaka jambo liyapela ngakona ningatsemba yena nisembe somandla LG Studio ngachavela qhubeka LG Studio ungachavela qhubeka xingwani ushiya ndlako xiya tilweni tatatana mfumo amatilo yena nga humba wena munhu atilo ngekugoti vafana ke komala tsikala niyamabhungane likwatro kongreso rwa xikova ka mchachana ximbosi mzaxi wani ku pfuka msiyona ri machigireni tinkopo efambeni komala tsikala watwake waswivo vachagone votisamela leswakone twasile kwini ene waneti vita na nyanga pe xikwembu xa hlekisa vachagone vosamela leswakone twasile kwini ene waneti vita na nyanga me xikwembu xa hlekisa kufemba na femba ka ngoma kuvula na vula vuhulu aleswo swi lavaka papa nga tuta twela muholo nga vusa the best ivusa the best makamo alaka ku cina nyana vativa ni king alaka ku tova ti-second nakona ni bose alongati takusiva vanhu nga kwangani takusaka nisukela kule nitakama kule nisukela kule naswona futhi nitaya kule wayitovasenga mfana wayitovasenga mfana wayitovasenga watwa iyo leyo nyanga mwena iyo leyo nyanga shole sho xikwembu xa hlekisa iyo leyo nyanga shole sho xikwembu xa hlekisa iyo leyo nyanga aloko ku huma ndlos no lamuni nyika viora aloko ku huma ndlos no lamuni nyika piani aloko ku huma ndlos no lamuni nyika amaiki nela kuva kombanya mufana kama kamo no la kuva kombanya mufana ke watwa neko fame chacha watwake neko fame chacha watio xin'wana xentaka khene tsembe tatana xin'wana lexi endlaka tsembe somandla aleni xi endlaka mina ni tsembele mfumo wa matilo aleni xi endlaka mina ni tsembele mfumo wa matilo akuxaka jambo liyapela ngakona ni nga tsemba yena ni tsembe somandla LG Studio ngachavela qhubeka LG Studio ungachavela qhubeka xin'wana ushiya ndlako xiya tilweni tatatana mfumo wa matilo yena nga humba wena munhu atilo ngekugoti vafana ke niyamabhungane likwatro kongreso rwa xikova ka mchachana ximbosi mzaxi wani ku pfuka msiyona ri machigireni tinkopo
hlupha n'wana wa n'wina lomu amkulisi so yimbelela swi ka nkarhi wa swo para mcina ni khome LG Studio hi yena seketela ka ngoma leyi Aneshe